Suasana Maulid di Kampung Aceh, Yan, Kedah, Malaysia. Macet total tu sampai ujung sana itu. Cukup ramai tak motor awak Aceh mendum. Awak Aceh dari Mandum 4 Malaysia katruh kuno. Ja Pak Maulid. Nyo dari leher malam ke ramai orang yo. Sampai teruk orangnya untuk malam puncak acara. Nasi kambing, nasi lembu. Timpan matang kepega 7,000 kambing lembu koi kaya karubah dari malam maro ka. Ha. Motor truk bak ujung gede. Macet. Iho truk ujung gede lah weh.